Farm uria ukuruhanagio na Mutigaire Bill Koinange mwena wa Mau Narok kaunti-ini ino ya Nakuru nisioete mwerekera ungi mweru kuona ati ni gukigite na ngucanio gatagati ka arugamiriri eru na arugamiriri ana hau kabere na kuria arugamiriri aya ariu maugite ati ni maraikorwo makihahithio na gukorwo makigwo kana miturire yao ikigwo hatikaini ni arugamiriri a hau kabere kuona ati maraikorwo makimatharikira gukiri uguo ni maugite ati kana ni maugite ati makigeretie gukorwo na miario no indi magaikorwo makigiririo kuingira mugunda kana makiingira kuingira mugunda uyu reke tukorwo tukiamira riboti ino ta uria tuhaririirio ni mwandiki Titi Wambui kana ti Wambui reke tukorwo tukiamukira riboti iyo. Mugunda wa Mutigaire Bill Koinange mwena wa Mau Narok Njoro kaunti-ini ya Nakuru ukoretwo ukigucanĩrio gwa kahinda karaya ni arĩa merĩkanaga marĩ atumia ake. Majina yangu naitwa John Kirago Macharia na mimi ni manager hapa Muthera Farm. Na tatizo ambalo tuko nalo hapa Muthera ni kwamba hii shamba ni mali ya familia ya Bill Koinange. Na ni ya kwamba kuna watu ambao wamekuja na wamevamia hii shamba. Na rĩu ngucanio ĩyo nĩyoete mwerekera mwerũ ni undu urugamiriri wa mugunda ucio guku gukirikana ati gikundi kimwe kia muingi kuma mwena ucio kihithukire mugunda uyu na kuhamurithia urugamiriri kuma maofici-ini na gutigwo gitinguria na gwita wara. Sasa wanaingia kwa nguvu na wanafanya mambo yao, wanakuja wanakondesha watu wengine na wanachukua mali ambayo already imepatiwa familia ya Bill Koinange. Tulipokuja siku ya leo kwa minajili ya kufanya tu kikao hicho, tumepata vizuizi, tumezuiliwa kuaccess ama kuingia. Urugamiriri mweru wa mugunda ucio ukoretwo ukirigiririo kuingira na kuria makoretwo makiguoyohio ni ang'etheri ao kuona methaĩte na matharaita undu uria marauga ni umekirite guoya na matire na uma na ugitiri wao. Ni uingiliaji, ni uvamizi ambao umefanyika kwa sababu shamba ni bayana this is a private property and ni private property ya Bill Koinange family. Mageria maito makwaraniria na aria merekanite kuhithukira mugunda uyu ni maringite ihiga thutha wao kurega kwaraniria na andiki a mohoro na gucoka kumahamurithia maumeringiri-ini ria mugunda uyu methaĩte na matharaita guku makiremwo kuruta indo ciao cia wira ta kamera magitigira kwanangwo. Handu-ini ha Muthingi TV ngetwo Wambui wa Mwaura.